Moj brat, ovo je part 2 istraživanje. Onaj uklet je Among Us iz Hide and Seeka je ukrao mog brata. I sada on je sigurno u ovoj kući. Ljudi, danas. To mi daje. Je to zaprobio naći mog brata? Pomagaj! Pomagaj! Ide, brate! Among Us! Ako hoćeš svog brata nazad, moramo odigrati jednu skrivaču, jednu rundu. Vrijeme je da krenem. Sad ću te naći u istoj sekundi. Da vidimo gdje si se mogu sakriti. Ne znam, nema te tu. Hodam, ali te niđe nema. Gore. Nema niđe. Znam gdje se sakrio. Sakrio se ovdje. Uskačem. Pobjedio sam. Among Us. Jesi! Ja si to stavio, Among Us vratio. Ljudi, ali ja vidim nešto. Moj brat leži tamo na putu. Ne, ljudi. Evo ga moj brat. Čekajte ovo preko. Okrenem kameru. Evo ga. Vidite. To je moj brat. Je živ. Ustaj. Izazvao me lik na Hide and Seek i pobjedio ga. Ja sam ovdje kod Among Us ostao. Zadnji put se sjećam kad sam bio u njegovom krevetu. Šta?